با توجه با صمیمیت خاصه لحظه‌های جالب و دیدنی و تاریخی پهلوانان نورس، بانوان و ورزشگران نامور مملکت را از ناحیه دنغره به شما منظور میکنیم. واقعا هم در سبقت‌هایی که مشاهده کردیم همه ورزشگران با یک مسئولیت تام اندر میدان شدند. غنی جان غنیف ابتدای نیروسنجیش با پهلوان ناحیه واسه خیلی خوب سامان یافت و اما این پهلوان که جایزه دار مسابقات قهرمانی آسیا بود از سعیدشاه رحمت الله شکست خورد. بعدا به میدان باز هم یک تن ورزشگری محبوبی مخلصان گوشتین جودو شادمان ریزایف از شهر کلاب به میدان برآمد و با پهلوان ناحیه دنغره نیروسنجی کرد با اکمل دین و در دقیقه اول غلبه را به دست آورد که به افتخارشان البته باز هم کفکوبی های صمیمانه کردند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنغره برای پهلوانان موفق چهره های ارزنده، تحفه های شایسته از قبیل автомашین سبکروی مرسدس بنز هم تأسیس دادند که این روحیه ورزشگران را باز خیلی بلند کرد. سعیدشاه رحمت الله بعدیانه که چمپیون آسیا اوید به گوشین جودو را شکست داد باز با یک تن پهلوان دیگر اندر میدان شد و ابوبکر شرف این چهره که حالا با سعیدشاه رقابت میکند ورزشگری شهری وحدت است و در کانی ورزشی در کاخ ورزشی کان گردی شهر دوشنبه تحت رهبری جان محمد طالبوف مشق ورزی میکند و امروز هم تعداد مخلصان هواداران خیلی زیاد بودند. برای یک فضای خوبی ایدانه تنتنه میکرد و در گلیم دیگر رقابت این دو پهلوان ابوبکر شرف و سعیدشاه رحمت الله خیلی طول کشید و فشرده سبقت‌های پهلوانان را اینجا ما منظور شما میکنیم و در گلیم دیگر ما میبینیم که باز هم میرزا جمیل رمضانوف با چند فرصت انتظاری رقیب خود را پیدا کرد. شادمان ریزایف پهلوان کلاب شهر که غلبه داشت از روی عنعنه های گوشتین ملی گوشتینگیری به میدان برآمد و هر دو پهلوان حالا نیروسنجی دارند. بسیار هم فضای متنتن لحظه های جالبی ایدانه در ناحیه دنغره تنتنه میکرد و چهره های اصیل آنهایی که موفق بودند دست بالا بودند حق شرکت در مرحله های بعدی را البته از روی قاعده های عنعنه سنتی گوشتینگیری پیدا میکردند و این دو تن پهلوانی که میبینیم بسیار با یک جسارت و متانت خوب اندر میدان شدند و از این را بیشتر مردم در حلقه همان گوشتین های سنتی خوبتر میدانند. اما نسب و نامش میرزا جمیل رمضانوف است و ما این فضای ایدانه را دیگر باره میبینیم که خیلی مقاومت و مبارزه جالبی پهلوانان با آن همان شهامت و زیبایی ورزشگاه و مخلصان هم باز خاطرات نیک باقی ماند و در ناحیه دنغره هم بیشتر نورسان هنرنمایی جالب نشان دادند و یک گل دختر دیگر هم مدینه رستم که ما به این صحیفه اندکی بعدتر برمیگردیم. و در رقابت شادمان ریزای با ورزشگری خیلی شناخته میرزا جمیل رمضانوف فرصت مناسب رو اینجا پیدا کردن. رمضانوف از فرصتی به عمل آمده خوب استفاده کردن نتوانست و خود زیر چنگال شادمان ریزای باقی ماند و این حرکت ورزشگری کلاب شهر حلال از جانب داور محقق بهاگذاری گردید که واقعا یک لحظه جالب بود، یک فضای خیلی متنتن و ایدانه که میرزا جمیل رمضانوف ابتدا خواست اما قوهش بسندگی نکرد. شادمان ریزایف در مقابل او ببینید چگونه عکس عمل را استفاده کرد و این پرتافت حلال بهاگذاری شد و ریزایف دوری سیوم نیروسنجی را هم خوب و با مورد و جالب انجام داد و صاحب تحفه های ارزنده کمیته تدارکات شد و این جالب ترین پرتاف و واقعا بهترین لحظه ها بود. بعدیان البته ما شاهدی آن شدیم که خلیفایف مولا رجب از ناحیه رشت این پهلوانی که کمربندی هر دو هم یک کمی خاکی رنگ است، کمربندی ورزشگری ناحیه رشت حالا قامتش راست
با حریف سیوم خود میدانداری میکند. هنرنمای این ورزشگر هم خیلی خوب بود. در ناحیه دنغره این حرکت هم خیلی فرصت مناسب، امکانیتی بهتر را به میان آورد و صبحیدین خلیلزاده خلعت کبود داشته. در گلیم دیگر با جمعه خان از ناحیه تیمور ملیک رقابت میکند و طوری که پرتافتی ملا رجب خلیفایف حلال بهاگذاری شد. این ورزشگر هم صاحب تحفه بعدی گردید و آن همین ترتیب میدانداری پهلوانان رنگی دیگر میگرفت و واقعا هم در ناحیه دنغره اگر ما در این 10 ساله آخر توجه کنیم، چون این دستاوردی که البته باز هم خودی تربیه گیرندگان مکتب ورزشی ناحیه نایل گردیدن بی‌نظیر است و این هم نقطه مورد توجه باید قرار گیرد که مخصوصا هم در بازی‌های المپی توکیو 2020 یک چهره، یک دست پرور مکتب ورزشی جودوی ناحیه دنغره اکمل مرادov با بازی‌های المپی توکیو را خط گرفت که این بار دیگر ثابت می‌سازد که در ناحیه الکی سمت آمادگی و توجه بیشتری مربیان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه هم جهت رشد و همچنین دستگیری چهره‌های اصیل خیلی خوب است و می‌بینیم که نورسان، جوانان و علاقمندان گشتین ملی مملکت با یک توجه خاص این سبقت‌ها را تماشا کرده ایستادند و در مقابل شرف ابوبکر ملا رجب خلیفایف یک تن چهره سرشناس بسیار هم خوب مبارزه برد. با این رقابت رو هم ما فشرده آن رو منظور شما کردیم، طوری که بینندگان خوب میدونند که در گشتین ملی گشتینگیری وقت اینجا هم معین نیست، یعنی محدودیت وقت و در این لحظه ها ما هم مجبوریم که فشرده آن را، لحظه های جالب را اینجا به شما منظور کنیم و مخصوصا اشتراک مخلصان سرشمار و علاوه خصوص رقابت گل دختری ناحیه واسه، چون در این باره اندک پیشتر هم گفتیم طبع دل مخلصان بود. مدینه رستم در دیدار اول بسیار هم با یک جالبیت، جذابیت پسران را شکست میداد و این باری اول نیست. مدینه الکی سال ششم است که با گشتین ملی و گشتین جودو رغبت خاصه دارد. تمرین هایش هم خیلی خوبند، حرکت هایش هم نسبت به حتی برخی از پسران افضلی و باز هم برتری دیگر دارد و مدینه رستم حالا با پهلوان میزبان از ناحیه دنغره میدانداری میکند و در نیروسنجیش البته اینجا هم افضلی و چون میبینیم که بسیار به اصول سر کتف هم توجه علاهیده دارد و یک اصول دوست داشته مدینه بانو هم همین است، اصول سر کتف که اینجا رقیب را دچار شکست نمود و از مرحله اول نتیجه بهتر را به دست آورد و نوار تکراری را دیگر باره می توانیم که با هم ببینیم. بسیار خوب و جالب و جاذب و دیدنی و پسند مخلصان سرشمار هم گردید چون این حرکت های خیلی سری وقتی. بعدا الکی تعدادی مخلصانش در ورزشگاه زیاد شدند از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنغره به تحفه ارزنده قدردانی شد. مدینه حالا با نماینده ناحیه رودکی در سبقت بعدی هم رقابت را شروع کرد و مدینه رستم بیشتر، چون گفتیم که آن همین اصول برایش خیلی خوب و جالب و خیلی هم ثمره بخش انجام می‌یابد و پهلوان ناحیه رودکی براستی نسبش را هم فراموش کردیم. از حسابی شماره زیادی اینجا هواداران آن گمان کرد که در مقابل مدینه البته میتواند که ایستادگی کند یا چی کاری را خوب انجام دهد، اما در این ردیف بسیار هم اشتباه کرد و مدینه به آسانی غلبه را مال خود کرد. در گلیم دیگر ملا رجب خلیفایف و صبحیدین خلیلزاده که با حریفان دیگرشان میدانداری میکردند البته باز به کامیابی نائل شدند. آهسته آهسته از روی انعنه ها غالبان هر یک وزن به دور بعدی راه می‌یابند و در گلیم های دوم و سوم هر دو پهلوان میدانداری کردند و طبق انعنه باز هر دو هم حالا در میدان اکنون حقی
муборизаро барои мукофоти андаке қиматтар ҳам пайдо намуданд. Чунин тартиб аст ки оҳиста оҳиста ба марҳилаи баъдӣ ба даври албатта дарёфти шоҳҷоиза паҳлавонон инҷо ҳам муваззаф мешаванд ва майдондории ҳарду варзишгар ҳам хеле тӯл кашид. оҳиста оҳиста дар гилеми дигар мебинем ки Ҷаҳонгир Маҷидов бо Аминҷони Насим ҳам сабқат карданд ва мо дар радифи корҳои омодагии паҳлавонон инҷо ҳам бештар ба ҳамон фишурдаи ҷолибтарин лаҳзаҳо таваҷҷӯҳ кардем. Ҷаҳонгир Маҷидов ҳамлаи навбатии худро инҷо ҳам анҷом дод. Амирҷони Насим дар Федератсияи Россия тамринҳои ниҳоии худро ҷиҳати иштирок дар чемпионатҳои имсолаи кишвар ва тантанаҳои наврӯзӣ хотима дод. рақобати ҳарду ин паҳлавон ҳам хеле ба ростӣ тӯл кашид ва Шариф аз ноҳияи Мастчоҳ ки хилъати сафед дорад бо Насимов Фирдавс ҳоло майдондории худро ҳам дар болои сабза тимқи анъаноти гӯштини суннатӣ шурӯъ карданд ва Насимов Фирдавс камарбандаш сурх аст ва Шариф ёдовар мешавем ки пештар дар ноҳияи Рашт бо Суннатулло Лоиқзода майдондорӣ кард, ноком шуд ва баъди ин силсила мусобиқаҳо ки бештар шуданд, ин варзишгарро мо ҳам дар ноҳияи Данғара ҳунарашро дидем ки бо Шариф Назриев ҳам майдондорӣ кард, нерӯсанҷиаш натиҷабахш нашуд ва баъди он Фирдавс Насимов даъвои ҳунарнамоӣ бо ин паҳлавони меҳмонро кард ва дархости ӯ пазируфта шуд, қабул гардид аз ҷониби ин чеҳра ва бо ҳамин тартиб ҳарду ҳоло дар майдон сабқат доранд. Насимов ба ҳамон як истилоҳи мелница хеле миёни мухлисонаш маҳораташ шӯҳрати алоҳида дорад. Дар ин лаҳзае ки дидем комгор нашуд ва дигар бора Насим ҳам ҳамлаҳоро муқобили Шарифи ноҳияи Мастчоҳ боз ҳам афзуну зиёда мекунад. дасти рост ва аз боло аз пушти гиребон доштан барои ҳалуки дохила хеле мусоидаткунанда аст ва ба теъдоди мухлисон ҳам таваҷҷӯҳ кунем. дигар бора собит менамоям ки воқеан гӯштини миллӣ маҳбубияти хосаи худро дар миёни мардуми кишвар дорад. ба марҳилаи ниҳоӣ чун наздик шудем, инҷо ҳам Ҷаҳонгир Маҷидов ва Шодмон Ризоев дутан паҳлавоне ки онҳоро ҳам агар гӯем он қадар маҷбуран гоҳ-гоҳ онҳо эҳтиромро мадди аввал мегузоранд ва қадам ниҳоданашон ба майдони мубориза барои шоҳҷоиза андаке таваққуф буд ва ҳарду ки натиҷаи беҳтар ба бор оварданд ҳунарашон дар майдони ноҳияи Данғара ва аз ин хотир кумитаи тадорукот ба хулоса омад ки мукофоти олии шоҳҷоиза автомашини сабукрави Мерседес Бензро тӯҳфа гузорад ва ин ҳам дар марҳилаи ниҳоӣ ба вуқӯъ пайваст. Шодмон Ризоев сабзпӯши камарбанди сурх аз шаҳри Кӯлоб аст ва паҳлавони ноҳияи Муъминобод Ҷаҳонгир Маҷидов бо хилъати сафед. шоҳҷоиза мукофоти олӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ва паҳлавони шоистаи майдони ин мусобиқот таъсис дода шуда буд ва ана ҳамин паҳлавонон бисёр ҳам бо ҷуръату тавон ва ғайрати хоси худ таваҷҷӯҳ карданд ва муборизаро пуршиддатар намуданд. фишурдаи сабқати 40 дақиқаинаи паҳлавононро мо дар ин ҷо манзури шумо карда истодаем ки ҳарду паҳлавон ҳам бисёр руҷӯъ карданд, таваҷҷӯҳ намуданд ки бештар боз ҳам муқовимат, мувозинат ва дар маҷмӯъ ҳам Ҷаҳонгир ба ҳалоки дохила руҷӯъ мекунад ва Шодмон Ризоев ҳам ин усулро хеле хуб дӯст медорад ва ҳамеша дар пайи ҷустуҷӯи роҳҳои босамари он аст. вале то кунун мо лаҳзаҳои ҳассос ё фурсатҳо ё партофтҳои самарабахше ки ин ҷо боиси хушнудии мухлисон аст намебинем. Шодмон Ризоев хуб аст, беҳтар аст барои мухлисон алалхусус ки ҳарду паҳлавони арзанда бо қомати рост майдондорӣ мекунанд ки ин ба алоқамандони гӯштини миллӣ хеле бисёр писанд аст. Шодмон Ризоев ҳоло як кӯшиши дигарро акнун берун аз майдон анҷом дод. На, довар ҳам Мухаков
ба ин баҳогузорӣ намекунад ва дар куштини миллии суннатӣ танҳо партофти ҳалол инҷо имтиёз меоварад. аз ин нуқтаи назар паҳлавонон бояд инро ҳам хуб риоя кунанд. ва дар майдон чун мебинем ки боз ҳам дигар бора ҷаҳонгир маҷидов як ҳаракати дигарро ҳам хотима дод ва ба гилеми марказ ҳарду таваҷҷӯҳ мекунанд. боз ҳам рафти сабқат инҷо ҳам як маротибаи дигар Шодмон Ризоев ба усули як ҳаракати пешпо пушти по таваҷҷӯҳ кард, аммо муваффақ нашуд. Маҷидов ҳам дар баробари дифоъ кардан ҳоло ҷиҳати дарёфти имконияти мусоид талош мекунад. Маҷидов як таваҷҷӯҳи дигар боз ҳам ба ҳаракати навбатии худ кард, аммо комёб нашуд. маълум аст ки дар малака истеъдод ва маҳорати ҳарду паҳлавон баробарӣ ба назар мерасад. ҳарчанд ки ҷаҳонгир инҷо бояд аз ҳисоби таҷриба боз афзалии ҳунари худро нишон диҳад, аммо наметавонад. Шодмон Ризоев ҳам паҳлавони ояндадор аст, чемпиони Осиё ва Уқёнусия декабри соли 2021 дар шаҳри Бейрути Лубнон ва Ҷаҳонгир Маҷидов ҳам дар радабандии беҳтаринҳои дунё миёни ҷавонон ягона буд. оҳиста оҳиста андаке таваққуфаш мавқеашро боз ҳам дар радабандӣ тағйир дод ва узви мунтахаби ҷудои кишвар дар барандаи медали биринҷии мусобиқоти Гранд Слам маҳсуб меёбад. инҷо ҳам боз бо як ҳаракати ҷолиби худ бибинед ки дар гӯштини миллӣ ана ҳамин садоқат аст, эҳтиром, самимият хуб ба назар мерасад. ин бисёр ҳам паҳлӯҳои тарбиявии хоси худро дорад ва аслан бояд ҳамин хел бошад. паҳлавон дар майдон малака маҳорат нишон диҳад, аммо гоҳ-гоҳ лаҳзаҳое мешаванд ки паҳлавонон инро дар бархе аз майдонҳо кам эътибор медиҳанд, ки боиси нигаронии мухлисон мешавад. хоксорӣ, фурӯтанӣ, заминӣ будан дар майдон бояд хуб ба назар расад. Шодмон Ризоев як таваҷҷӯҳи дигар кард, як кӯшиши дигарро ҳам андаке беҳтар анҷом дод, аммо барои дарёфти мукофот ҳарду ҳам шарафёб нашуданд. ҳарду ҳам бо ҳамин натиҷа сабқатро хотима доданд ва гузориши мо ҳам ба анҷом расид.